Sigana mokwongo en ni jopuonj mag mbalariany mag piny owacho oramo ni ngang' kata nade ok gibidok e tich nyaka sirikal chulgi omenda ma gibandho. Kokalo kuom jotend jopuonj kod jotich mag mbalariany, giko ni sirikal osebedo ka tugo kodgi kod singo ma ok chopi kendo giseloko winjruoge ma gisetimo ka gir tugo. Ng'anyo ma kamano medo rocho chenro mag somo e mbalariany mag piny owacho e pacho ka. Mtusikizeni sisi. Sikizeni viongozi wenu, simameni imara mkidai haki zenu. Haki ni yenu, katiba yetu. Wasimamizi wa vyuo vikuu, wacheni vitisho. Kama mnataka maongezi au majadiliano, tupo. Jongeeni mbele, ketini kwenye meza, tuangaliani macho kwa macho, alafu tuzemezane. Lakini kutuambia na kututisha na kufanya nini hayatasaidia hayo yote, bali mgomo. Swala nzima la mgomo ni kwa sababu sheria au mahakama ilipitisha kwamba hawa wafanyikazi walipwe fedha zao. Tusidai, walipeni pesa zao, mgomo utaisha. 3 demands. Moja imetimizwa. Si hiyo mlikula? Sasa mnangoja 7.9. Let them not entice you with the 2.3 billion. Hoovering a few coins of expiation to lecture us like 2.3 billion. You think now that is enough? We want 7.9?